I pozdrav ljudi, ovo je nova epizode, nova epizoda Nixe Gaminga i danas ćemo igrati CS, tu je sa mnom. A daj, kad sam uzeo pumparicu. Ko je tu sa nama? 1-0. Ko je tu sa nama? Des. Ne, brate. Nemoj sad. Kad se štekaš. A ja moram da se, brate, uigram malo. Moj Dejan, on možda svako večer, ja njega samo kritikujem. E pa tu kad je kosa mala i ovo također, ja možda... Kako me nisi primetio? Brate, šta sam to radio? Čekaj, sad si gotov, Kako malo da su ljudi. Ko ne zavitao, mislim 5, 6, 7. Mislim, velika mi opet... A, sad provalio. Provalio. Sad će tebe da stigneš. Pa, ko je to nama i gdje? Ne znam da je objasniti šta je škola najviše. Ne kaže, to je verovatno. Pa da, ništa. Da, nisam te ni video. Kaže ne, najviše ćeš biti tu, ne znam šta. Ja Danga se zove. Da, ti zoveš Danka. Daj, brate, čekaj, moram promeniti ime. Možda bude trgovac. A promeni. Da vodi knjige, da, tako. Ajde, sprobaj. A di se ustekao lik? Ne može važno. To ako nešto Ja, tamo, moj Dejan, boleti ja to znam što da radi. kažem, ja to radio. Aj, brate. Da. Ček sam da promenim ime. Okej. Kako se sad zvao, da. Ti se zoveš Danka. Znaš, Da si promenio? A sa medicinskom vidiš da najpre zove posao. Ček, nema. Iza tebe sam bio. Ne, 3, 4. ja sam danas zvao u Šabac i u Beograd ove za subvencije. 2014. Monster 5 Dusk 1. Dis. A? Isti. Što te briga? Za srednjih, za biko i sad imam 14 na prega. Jele. Ti se ušteko. Prati na 120. Sve se bojim. Juče sam dobro kod viđa, nisam ne vidio. Ja sad imam. O, brate. Nije fair. Što nije fair? Što kad sam počeo da igram, ti si odmah uleteo i ubio. Što? Pa kad ti mene pobeđivao sam se ja bunio. Nisam. Tako da, molit ću. Čut. Moram ja tebe jednom. Bit. Ka. Duže, kalaš, bre. Ljudi. Šta se ovo dešava sa to ovdje? Opa! Aj menje mapu. Ne da menjam. Sranje mapa. Ja sam ti ja kriv, brate. Žao mi Dejan. Dis. Aj, ova dvojica malo pumparice. A ti su uzeo jaču pumparicu. Kako ti situacija i to što znaju ajde, i to nije ajde. Des. Šta treba i evo, da ovo se zajebao, ne mora, ne. Desi. Be. Šta ti to imao? Govno si imao.
ti vidjeti. Ja izvršim. Moja. Čekaj, niđe. Ne važi se. Okej. Sad ja tebe moram. On te kida, majko, mila. Ne možeš, ja izlazim. Nemoj, ja sada se štekam, nemoj. A da si igramo traženja. Ajde, ja se štekam, ne. A ne, stvarno, brate, ajde igramo, nemoj izlaziti. A kako si prije volio da igramo na prazan server? Kako si prije to volio? A vidi sad ovo, brate. Yes. A, dođi? I malo Jagović imat će koliko god hoćeš komanda. Dođi? Nisi, brate, skina ni jedan health. Ne tu. Ovo nije to što ti prodaje. Mogu se te, brate, ubiti nože. Sad ti će sad dobro. Ne, sad ti ne igram sa USP-om. Dođi malo. Dobri pa je kako dobri je vjetan pošto sad. Pa nije ničao pošto me reći ja se neko... Ajde igramo pištoljima. Ajde. Ako imam dovoljno municije. Pa. Čekaj, da odbranem ovaj šaf. Ti. A vidi ga, uzeo pumparicu. Hajde, sad će da uzme neku rafalnu pušku, ubit će me, znam kako razmišlja. 50 healtha mi je ostalo. ...46 healtha! Imam samo jedan šanžer. Brate. Sad sam gotov. Ja uzimam pušku ako istrošim ovo. Baš briga. A vidi ga, samo da bi se resetovao skor. Samo zbog toga si ušao i izašao iz igre. Izašao i ušao iz igre, jel tako? Da. A? Da. Jebate život, koji si ti? Nema main bot. Ajde se zamenimo, brate. A? A ne, ništa. Ja sam, brate, uzeo buki šprnju. Daj, kikovali me. Kikovali te? Da. Čekaj, sad ću ti poslati neki server. Molim. Daj. Evo ti ovaj deathmatch. Daj mi deathmatch. Ljudi, mi ćemo pauzirati snimanje. Mi ćemo, ljudi, ovdje da nastavimo, evo nas. U 3 pičke mame. 3 pičke mame. U 3 pičke mame. Aj, brate, zašto toliko FPS? Pa dajte, momci. A, dobro. Ajde, slušao. Evo ulazim. A evo ga. Ajde, uđi za terore. Evo. Ovo ti deathmatch. Ovdje je sve besplatno. Opa. Još jedan flash. Ovaj lik se zove Jedan. Znam, brate. Ne. Ne. Dvojica na jednog, nije fair. Šta? Dvojica na jednog, nije fair. Pa, brate, i tako i na meni. Pa ništa ne kaže. To. Pa tako i na meni. Izvršili operaciju.
Govana iz WC šolje. Programe. Sad te gotovi, sad ću uzeti AVP, jebat ću vam maj. O, beži. Ajde, jel ti igraš? Koliko ja vidim ti ne igraš. Matija. A, ubio si jednog. Bravo, Dejo. Dobar dan, Dejo. Ja te skinuo sa AVP-om. Ja te skinuo sa AVP-om. Dejo. 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 Ti drugi igraš. Ej, jebi ga, ništa ne vidim. Dođi. Čekate iznenađenje na B. Bravo, Dejo. Kome skinuo to? Snajperom. To je nekad bilo u studiju. Iza tebe sam bio. Ne? Ne, kome to puca? Sad ću malo jebati. Što ti bio, a nisto ti bio. Neki pro me ubija. A doj, brati, ovo, a sve sad uzimaju AVP, pitke. A sad te. A sad te, prcno. Brate. A sad, ko je to iza mene? Ko da je to bio jebaču maj. Ajde, brate, skoči. O, pa čao, Dejo. A to nisi ti bio. Ja sam ubio jedinicu. Ali su tu radili. Nisi ti, brate. Opa. A to je na moj. Ne, ovi imaju AVP. O, sam ga skinuo. Ajde. Deo. Opa, što ti prošlo tu? Na. Jesi. Što ti, sine moj? Ne, uzeo. Dođi. Koliki ti Deo skor? Ne znam. 5. Već 10. 52, mislim namjerno, sve više i više nozi. Upa, skinuo sam 15 helta, ali ipak ništa tako. Nešto nije jasno. Ne! To ti je bio. Da! Pa ja sam bio uzimao AVP, bre. Ja ne mogu da snaći. Zato što nisi odavno igrao. Al tako? Ubij ga, bre! Multi-kill ja dobio. Moj je skor 6. Ne, Najmanji dođi. Kokoška! Gdje si ti? Ne znam. Šta pucaš? A to si ti tu! A, begaj! Opa, jedan sam skinuo. Daj, joj. Sad ću da vas zaslijepim tamo dole. Opa, jesno ti? Jesno ti? Brate, kak sam izbjegao ove? Koji sam ja krao? Ne, nije. O, daj, brate. Daj, ne seri. Opa, jedan skinut.
To drugi viski. Ko se tu ustekao? A ne! Ne, ne. Moram da izađem iz servera pa da opet uđem. Moraš izaći pa opet ući. Da. Okej. A bud teror. A ne. Dobre, skinuo sam ga. Ica igra sa Dejan Uhlik. Dobre. Dobro. Hajde, a ti si sad za CT-ove đubre. Sada te ja ne bi ubio. Daj, brate. Seko, reci mi da više ne zove. Daj, bog ti. Ne budi do... Jebote. Ja prelazim za terora bulu. A sestrina drugarica stalno sad zove ko Nena. Da, to su ovi moji. Ja igram sad za terora bulu me. G. Prešao za terore. Da. Sad ćeš ti preći za terore. O doj, brate. Ko bi to ubio? Ne vidiš ništa. Koga to skinuo? A gdje je taj AVP? Ni. Ideš, uzmeš digl, ideš 9 prvi. 9. I koji broj? A da, evo, 1. Da, brate. Seko, reci joj da više ne zove. Jo, ništa, čekaj. Doš. Vidi ovo. To ne zovi. Bicycle head. Opa, bicycle head. 10. O, Bog, te nazvala ko... A ko je tu kod tebe? A, sjesta priča sa drugaricom pa stalno šalje poruku. Rogame. Pro gamer. Pro gamer je. Moram uzeti USP, brate, bez USP-a nema ništa. Ubedljivo najbolji pištolj. Ne vredi. Ima malo metaka, a jaki. A sam ga skinuo. A sam skinuo tačkicu. Opa, bicycle head. Opa, bicycle head. Ja sam te ubio, Deja. USP. 9-1. Eto, ako sad imam USP. Sad mi ne može niko ništa. Nema 30 kilova, koliko ti? Ti 2 kila, a 20 puta si crkao. Nije loša, ali znaš, znali su tako da se izdvajaju, uzmeš konti, što sam prikipikirala nekako ko ima jedan danas. USP. Ole bre. Kako Ne, sad? što za FAMAS. A da, vrate, moraš uzeti FAMAS. Znaš kako je to glupo uzeti FAMAS? A, daj, Bog ti. Daj, brate, ubij ga. Čekaj, ne mogu, dobijam bug od ovog. Seko, reci joj. A ne čuje se.
To je pola, skoro. Nije da se Ajde. Gaga, još onako. Au, brate. Koga ovo, brate? Sio, Bog da možeš prezad, ne. Ajde, ko je to tamo? Šta ti ideja? Ko mene prebacuje za... Brate, sad ja prelazim za CT-ove. Može sad. Ko je to? Ti? Od tebe nema lepo. Dosade jedne... Od 10... Ne bre, ne od ovog ništa. Puti. Ja budala opet uzeo Deagle. USP, IMR. Ne bre, kaš. Treba čovječe, treba čovječe. Šta ti ide? Ne! Jo, mame. Ja zaslepio i ubijem ga. A to je moj, jao što sam. Glup sam ko Nikos. Njega na Bojan. Ja sam ubio tebe, a zaslepio sam. Sad na petu Ivana vidiš. Ko je sad? Ne. Ne, lom. Lom. Ma idi, zato što je ne... Op. Ma ajde, bre. To je ovaj pro game. Nema da ložiš, ne to je... Čekaj, ovdje moram. Ne govoriš tako svaki dan. Sve ovako. A, to bre. To bre. Pa to sti ideja bio. Sjeta što sad odraš. Mene brate ne ideja. Evo brate, ovdje smoke pa svi jebi. Damo jedan flash i mi se odaljujemo da ne bi zaslepeli. I ovdje bacamo još jedan flash. Ali meni. Jesi je slepeo? Ja, šta ja uradi? To si ti! Ne. Ne, de joj ti vidi. Pa snijeđa. Majko, Imaš računa je ti. des. Pa evo ga jedan. Haja. Ko je to pukao pod snajperom? Opa, evo ga jedan. Dođi vamo, bre. A, brate. Opa, Ah. sad ću brate da snimim Slendermana uskoro. U novom izdanju. Ne, ginem. Zato ljubavi. Ide, on nemaš pojma. A to je naš. Ne pucaj mene, bre, Katali. Gdje si ti? A tamo si ti dole u tunelu kod CT-ova si ti tamo. Gdje? Ajde, dođi vamo. Joj, znala sam da ćeš tu da se uštekaš. Čim si me video? A tako? Tako. A, idi pred gameru. Pa, a to neko... To si ti bio. Nekome ide glava, ne. Ne, kome to puca? Dokle, brate, neko mi skinuo do 18 health, brate, ko je to mene? Opa. Odakle? Doj.
Gdje si ti Dejo? Evo, pucam se sa nekim. Za tačkom. Sa tačkom se pucaš. Bro, tamo flash. Vema flash, bre. Brate, tvoj. O, jebala. A da, brate, tačka je. Kako sam vidio? A tačka je tačka, brate. Sad će prebaciti u drugu. To si ti bio. Jebem li ti dijete. Ajde, ostani tamo, ostani tamo. Neki zabagu. Ostani tamo, gdje si bio. Vrati se tamo. Koliko ti je ostalo? 87. Kako mu noge? Idejo. Da stignu bara. Ubio sam te pištoljem, a puškom ne mogu da te ubijem. Sad za leđa. Sa leđa ideš. Ide, dođi. Ko je to ubio? Nisi me ti ubio. Neki drugi me ubio. Ovo je smoke. Tu, ovo me uplašio. Bicycle head. Ne vidim. Ja sam na A. Na A. A dobro ako si na A. A ja sam na B. Sad sam ove tamo zaslepio. Ne. Dođi Deja. Gdje ćemo da bacimo? Tamo ćemo da bacimo, dole. Kod ovih smorova, tamo. A su tvoji igrači ludaci? Brate, vidiš šta vas je tamo? Mi sebi bol. Koliko nas je tamo? Da, brate. Mi drugo, sad da nismo. Što ti? Ko je to bio? Nisi ti to bio. Ne. Uasa. Kako še moje? Šepuje. Ovo je smart. Ne, bacio sam flash i neko me ubio. Smoke. Brate, zabogovo zato što ima 2 bačena smoke-a. Što ti Dejo bio? Da. Ne, to ti pucaš na mene. Ko to puca na mene? Ko me to ubio? To je jedan manje. A to je... Na. A daj, neko bacio flash od vas. Ko je to bacio flash? Da. Ti bacio flash. Da. Jebat mali. I ti me nisu ubio. Ti što zbacio flash, ti me nisu ubio. Ubio me neki drugi ludak. Ti imaš najmanji skor na serveru. Imam 23 skor. Pa, ne znam sad, Imaš 23, da. A, 65. ne znam gdje ih staviti. Brate, sa leđa s jednim metkom. A sam ga roknuo. Kako brate sa leđa? Sa leđa u ceo headshot sa metkom. Ceo headshot, brate, sad ću uzeti. Da. Treba ona strana da se zatvori. Ovaj lik ovdje šteka đubre jedno. Opa, ko? Jesi ti bio tu pored mene kad me ovaj lik ubio? Svaka čast. Nema, treba mi... Kome? Nema šta Jer reći. ne može ja... Za koga? A, Tako je. a,
Treba s one strane da se Šta se stavi. baci To je najbolje kad je na ovako. Štiranje. Neko je prdno. Ja nisam. Možda ne treba da se za ovo. Ne, za ovo. Bilker Niksa. Valker. Ne Bilker, nego Valker. Pa dobro, hvala. Ovdje moram da se potpišem. Tako i živac, sve, ali... Evo, on sam A ne, uzi probi Mađaricu. Mađaricu! Nisam sad... Dobre. Sašla vas tamo. Ovo se ide tamo sad prenesti s ovom. Tamo dolazi. Tamo dolazi, bre. Umeri sve overio. Nikad je okrena našla. Ko me ubio? Aaaa! O, sam ga skinuo. Samo da... Tu sam gure da presati penisa. Da. Brate, nisam ni gledao, slučajno sam upalio. Koliko ti je ostalo? Jedan health. Sad će tebe naći. Ko je to? Samo lepo naletiš i pucaš. E sa mene ne. Ja sam ti skinuo. Isto. Gdje sam, brate, pogledaj gore. Pa ne da to sam imao kakve smo gore. Da ne može biti 15 grama. Osao ga, brate. 73 kilo, ko je ovaj? Neki debil. Debilasti debil. Brate, vas pitorica protiv nas u stvarici. Baš me briga. A šta ti tu? A nisi. Bravo, CPV Pro. Trnova ružica. Šta to čujem, brate, od Luke, da ti nekad ne znaš, da ti njega pitaš šta imamo za domaće. A? Evo. Šta je? Piše mi Luka da si ti njega pitao šta imamo za domaće. Da. Ti, brate, svaki put zaboraviš šta imamo. Zaboravim. Pa nisam pitao što vidim. Ti zaboraviš domaći samo kad ne pitaš, tad zaboraviš. Neko me puca. O, ja mislim da me ovaj video i kako me skinuo. Menja se malo, odaj ćemo da završimo epizodu. Sranje. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se svidio, ako jeste, ostavite like, share i komentar. Također, subscribeujte se na Monster 5 Dex 1. Ali imaš ti kanal? A? Da se ni ne gledam. Ali imaš ti kanal, konju? A? Deo, jesi guru? Imaš ti kanal? Ja mislim. Ne znam. Imam. Ali ne snimam još. Ne snimaš. Kako ti se zove kanal? Pa ovak kako se zove. A, dobro, tako. Znači, subscribeujte se na njega. I to bi bilo to od mene i njega. Vidimo se. Pozdrav!